Вучні 5 класа упершыню ў сваім жыцці прымалі прысягу, да якой сур'ёзна і адказна рыхтаваліся не адзін тыдзень. Вывучалі гісторыю кадэцкага руху, спасцігалі азы страявой падрыхтоўкі, вучылі словы клятвы. Рашэнне стаць юнымі сябрамі пагранічнікаў патрабуе хлопчыкаў і дзяўчынак асаблівых якасцей, гатоўнасці да сур'ёзных выпрабаванняў. Наша цель – помочь каждому ребенку определиться с его жизненным путем. Ребят увлекает и интересная жизнь пограничников. Они часто выезжают на заставы Брестской пограничной группы. Они участвуют в мероприятиях, которые проводят пограничники. З кожным годам папулярнасць кадэцкіх класаў расце. Усё больш хлопчыкаў і дзяўчынак жадаюць насіць форму юнага сябра-пагранічніка. Прычым гэта іх выбор, а не бацькоў ці педагогаў. Я хочу защищать свою родину, чтобы все люди спокойно спали и чтобы было над головой мирное небо. Я хочу стать пограничником, потому что у меня тут сестра в 9 классе в пограничном учится, потому что я хочу узнать больше про пограничников, чем они занимаются, как они живут. В дальнейшем планирую стать пограничником, чтобы защищать родину. Сённяшнім пяцікласнікам яшчэ далёка да вызначэння прафесійнага шляху. І, магчыма, не кожны з іх звяжа сваё жыццё з пагранічнай службай. Але тым, хто з часам і апране форму, вучоба ў кадэцкім класе вельмі дапаможа. Прежде всего, приоритетной задачей для нас является это воспитание патриотов своей Родины и воспитание любви к своему Отечеству, чтобы данные молодые люди оказывали помощь, в том числе и в охране государственной границы, являясь так называемыми юными друзьями пограничников. Хлопчыкі і дзяўчынкі шчыра прызнаюцца, насіць форму будуць з гонарам. Быць кадэтам для іх вельмі пачэсна і адказна. Уладзіслаў Шарэй, Катэгорана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».